Kum Shibanta ka jingle kemen ya ka 78 Independence Day celebration ka Pynlong ha ka Santrik Nailar ka Loomkyrwiang dorbar shnong da ka jingshim kia ka social committee bat ka kenrok load committee ha ka Shiphotarik Nailar kila Pynlong da ka awareness kam cleaning drive program bat ka iakop drawing painting competition. Ya ka jinga lang la penya da uma dayo lang pa kama assistant wa shnong layo ki kentien kentukan pam na uma lamat o lalu ka jingkren syapang ka jingpynkhuid katkum katong jong ka Swachh Bharat mission la pensngau da uma SD lalu general secretary LDC bat uma Chibor Najar advisor LDC ubadairu u officer katarat PHE ka sarkar jela. Uma Chibor Najar ha ka jingkren ulaong ka jingpynkhuid na duk na ying hadu habar kalong ka badan kambha na marmenta kisni kiknyang jingpang babun jai kilami hakidur kirukom baper da ka ba ay nuksaru ya ka dengue fever ka way na ki jingpang ka bami na ka jing syadat haki perjong omentoy banyo ya ka spa pertela da omyo ya ka koit ka khya la ong shushu uman najar bat kentujur ya baro ki nong shnong ka Loomkyrwiang ban khenkor ya ka jingpynkhuid jingsuba bat ka koit ka khya bat banya trelang bat ka dorbar shnong haki nuki por ba ka dorbar shnong ka thumu banle na ka banta ka bhagamiat jong ka shnong ka thau karkum ko kathong jong ka Swachh Bharat mission ne clean India campaign ko kong heyo mitre pa kama secretary social committee kalaya lang ban pule ya ka Swachh Bharat pledge bon sen Meghalaya chiki shnong jo kali ki ama ila pile wat ka sarkar bo lai di pensiang tu IP bo kolam IP bo kamam le ko na mo di wo ong ha IP to ai wo le ko i le ko ye yu isem le ko isro yu su ku pai tang IP we am kam do to ile o mani ku le ko nei ba to yo ye che ye khia nei ba che khia to am kam do yo ku moi di wa to wa yu siang tu i wa to wa ka bon kor do che khia man da ka jot bi pada employee kita man iwan mi kita bon gibru kita ila abaya kalam ni bhai chen kia to man ngam te do cham bhai nei ha ta bu kujut di impus yang thoi am kam chen kia ta ki sen kujut do yang thoi nei ha untuk du kwani kujut ni waro chi yung chi sam we pun kujut lang bon ka kam do to so sa hospital lo ya lai tu ka to ko ba ila idaw am kam bhai chen kia lama ibi kejat nei ha kan juga Wednesday ke terus nyau tu meeting ni apa discussing saya dah yang dalam report health hak kan ke dengue fever orang tu yo kenai ga ni takใช้ดินจุเสียวบนเส้นมียอให้นี่องค์ที่ต่อยอมาเรียนกันนี้บนทั้งดีมันช่วยกันนี่ก็dengue fever จุเอ็มก็ให้นี่มีกันให้คือสิใจเตียนะกันนี้องค์ที่ไม่ที่ว่าวันละไอ้ที่จุดitu tim kita atau juga izin ciri wakan ruh do lepau degree tangwa kan lim tip ong kini daw ko si ko mi khalia yang ni da bon ki wa yo ki ti jot nai na kita ki mai ki wa dai ki wa em kat ni ai ni khana ki por dai ki to am ki mai ki wa jo dai dai met ni ki mai wa yo dai ki fi waron ni ki por dai ki bru si je jan met ka do so je ya ki dai ti tuar ki dai si untuk ada email. Baik orang ini kimat, ini bukan ini kita kimat tu em. Untuk ram kita bersenyap email berakhir dah, buat kesau tip ini. Ini kan berjaya kita ini tadi. Yang orang ini seceram dan jumpi. Ini tu orang kita ni, dapat mana nak? Kami ke kita duk ke bersenyap tu ini bro. Waktu orang ini kimat, kali kita sudah dengar ni. Yo kini lada yo malaria em gitu ki injection gede gitu. Jadi ke dengue fever kami pun am doai kan. Am doai kan. Jadi ko ada yo tujuh pintu bisa kita pintu atau ini di paracetamol. Itu lagi jadi. Orang kiu ya dah itu